Ni tak lampa dak cham gingta hi manena patlamena mano diwa amo sa penina SIAMSIN Polpi Joint Headquarters Delhi NCR Nuai Education Department in Asai Hiai webinar series SIAMSIN webinar series se THUMNA atupi dia hong kitel hia Delhi University Nuai admission process le course structure chi ahia hiai webinar series hongwak tengteng ama sa penin navekun chibai ngai mon kim kahia tulala Education Department Assistant Secretary hinalin lal kahi CUET UG result swanang naita hi manena admission vai mabana bang chikal swanding hoi bana tulala iboy pi ma common seat allocation system Paidan le to hong kai thak dite bangin le course structure to kisai doubt question tuam nei dinga ginta ka hi manena olmo na to hiai webinar series hong kisai dot na netia dinga le dot na hun hong kyong ding hiya hiai question and answer session pen heu tu pa biakmon co-host nan makai dinga kanchet nop netia dinga leng hiai hun man phathei pe na jang thei dingin ikinge na hi wailo in le dot na hun hong kyong mai na dot nop ten ne yo ma le leng speaker we heu tu nun hun lak la ya le mic teu on hia mai ke le chat box ale dot na teu kha koi the gi ge dinga hi chi leng ki za sa ka hi ho chulo dan changin le webinar to kisai hai webinar to kisai feedback form hong ki koi hedinga haya leng hetu te na ngai dan teu ke le suggestion teu hi chi za de ule chi bang nei wale leng sung khele hang mabana Education Department na even on site to zela dia leon panpi ma ding hi chi lengi ki theisa ka hi tu ni speaker diu Dr. Esther Kim Wangin hunan lag mai na how to know educational background salo kon tak lang ding how to know hi le Lady Shriram College University of Delhi BA Honors Economics anazawina Masters le MPhil Jawaharlal Nehru University Delhi ana sunzamin kumsang nila somnalina Tata Institute of Social Sciences Mumbai PhD in Economics na nga hi sepna lama heutununa kumsang nila khatapan sang nila somlangatan Department of Economics Sriram College of Commerce University of Delhi Assistant Professor anasemin waizoina promotion mutawina tulalin Associate Professor hinalin lalhi khotang baya leng kum sang nila somlangapan sang nila somlagyatan SIAMSIN Polpi AB member aleng na panghi tuna hetununa hun ladina ichalta. Thank you. Bang sini panda bangkat CUET result support na kaya hilele phase 1 DU phase CSAS phase 1 to fill up kin back dani ni ngai to adiam phase 2 ilut ngal diam banga okay kwaman mu thelo kai chang ina webinar ka comfortable lo na kha audience ki mu thelo ja kai cha ele to ki ho ma bang second sin why non so nervous sima anyway PPT kon jang dia the screen kon share sino Ake mo theya ka ole ki zatay mo okay phase 1 personal details to fill up hindi dani non ngai to aleng phase 2 kon gen ma sadia wai zo cha admission hi hit chang na admission mu vek di na ki lamen pot dia admission hi hit chang na college lu chang
bang bang poi mo di chi wai pe ni India wal za lo ka video ka off diam off lo hoi zo ya which is better no feeling lezo pai pal ke ma ha phase 2 hon hong chiang na CVT result hong swak le chu phase 2 kha ki pan mai din ka ngai le le ken kha wai chu di win sai da na hi mai dia wai kha CVT result ki pan zo cha announcement hongom din ka ginga di website ta wai kha SSPD group alian ki koi mai di wai phet chang en kha nam email le na dashboard to check zi ze le tin mo website to mai cha requirement eligibility requirement pen kha gen him hoi ka sa khat pen kha common minimum eligibility ki chin wai pen kha class 12 pass te di class 12 fa bang chi ha ma subject khong pass kha lo nai ni le kha admission jong thei lo hi mai wai chang ena wai pen kha meeting te ki bang din chin wai zo cha kha program specific eligibility ki nei chin wai pen kha na ki admit ut na course ten kha eligibility an nei ti un chin language plus 2 domain subjects and GT or language plus 3 domain or science dia di banga PCM chi ong honors adi chi dan de hongom dia wai pen kha bulletin am dek wai pen kha wai ta et thoi di ka eligible hi ai sub hi course adi chi et na ri na ma wai zo cha kha wai pen nang eligible na ting kha na dashboard a hongom mai din chi wai kha nang mark na class 12 pa na paper to CVT a paper na piak ting to wai subject hong ki map dan dung zo ya kha na program specific scores program ting na eligible na ting kha a score hong ki calculate mai din chin wai pen khanang dashboard on di wai te la khanang na preference na pya ngai preference pen kha den cha details de ben kon gen dia preference bang chi pya di wai ma hi di kha khadve kha subject class 12 pa ipiak lo izil lo hong kha CUET exam na ki choose second in why pen kha a closest domain specific subject to relate nai ma puchilawa na subject lag lo him ne na pya ga le chu na subject ka ki map lo din chin university admission la thei lo de hinai why ja ka language khat tel te ngai why ja domain specific subject te tel ngai why te pen khanang domain specific subject chet bang om ke le let's say adang khan nga to ki relate pen why to hun map mai diu na dashboard hong ki map mai di why zo why din ka yin ta kya ki map the ke zen ale why chang kha admission la thi lo di ya chang di ba GT general test to bang ma ki map lo di ki le GT kha yu le consider thi ima ka hoi le fa ya hiai ka apoi mo ka sak pe na hi preference select na di pe na kha ken khat ten kha a college de wai ka a college khat pe hilele subject khat pe hilele kala mai di tipolom ken khat ten kha subject de in wai subject kala dia a college khat pe hilele poi ki chi om wai jaga hiai pen kha no preference dana kha hoi taka rank ngai tuna te hinai na economics honors bang de itale china why subject de ma sapen chi bang hitale why program de ma sapen chi bang hitale kha program chi cha chu a course is in chi na ma why kha Stephens economics chi de or then number 2 maybe SRCC economics, number 3 maybe Miranda House economics, number 4 maybe Dollar Drum economics chidana na rank na piak sok di ma na preference order ka hoi tara di ngai huchilawa a college de bang hitale let's say a college ka Miranda House ka mu ka de chi bang hitale ka Miranda House then life sciences Miranda House sociology chidan de wa rank sok thei ma wai jaga hiai pe na kha naw pang pe thei dia hoi chu preference pen kha den changa na merit honet na diu na merit exo changwa no na preference la ka koi na tang thei dwa chi honet na diu hi jaga kha hiai pen na rank changun kha a order pen kha pil wang ma le china
azia chu 2-3 years khong hita CUET ki hi injin wai ka akhonung khong na ka areng sanga koi zo bang hondik thep thu pu hondik lo thep thu zo ti dan de wai ja ka freeze dia upgrade dia ji khong ki buai se no wai ja ka ke advice chu na idea lo koi le china azia chu khen khat te ba elam kha ki ngai ni am chi dia hi zo ka mu zo tuan ke di Miranda House sociology ka mu zo tuan ke di ka ma khoi ke chin ana koi lo mo le chan zum the chi hongom the ma wai ja ka kha ideal preference pen kha koi su dit det potina imu zo na tan on pe tho diu wai kha akhonunga admission phase 1 dong pai to wa phase 3 na banga abang kha dong zen le asi dong zen leon piak the na diwa kha a higher order preference na piang ai ma ai ja hai pen kha pilwang taka CUET na fill up CUET phase 2 pen na fill up CSAS phase 2 na fill up mauna gel khesa je la wai pen kha hoi takin hi leo chin wai kha pilwan wai ka sa ken khat ken ko anaki experience kha bang ni kumma sa banga na upang ken khatin kha Christian minority na upang in kha GMC pen kha sang pen na ko rank 1 na ko azia so Stephens ka mutuan ke do chi Stephens on mo ko wai zo a hilele a next phase of admission pen na kha Stephens sanga GMC rank sang zoi changa GMC hong ong taka Stephens withdraw mai ngai chi khong ma hu chi dan de om the jagin kha college hoi na sak dan ule course na de pen kha hoi takina a combination bol dit det di ai pen kha som nga tan na koi wale le poi lo atam the lam koi le ja chu akhonunga en preference koi lo mana mga admission mo lo chi pen kha kisi khwai ba mo akhonunga hi correct the lo hen kha to min chin wai ja ka wai pen kha preference step khong chu hoi taka CSAS na hong chang wa hongom mai din chin hak salo filter tuam tong na za du to ale advanced filter course filter hongom di college filter hongom di chidan de wa hongom din chin wai pen chu azat hak salo di hi zum di hi mai hi lele last date nga keun la wai ja na hi maun kha hoi takina na preference ule thei pot plus a college banga a requirement tuam te thei pot more a requirement imi lo konga ba ke admit so chi mang le boy wai thein cha ja wai pen kha pil bang le wai cha ha ya ka ranking hi dik ngai chi kha ka ngai poi mo ma hi ja ke ha ka gel no na wai zo cha wai ranking bol suk pot leo chin wai ranking pen kha reorder thei ki ge injin na reorder ma wale save the na save chang wa kha set in stone hi tuan lo reorder thak zel the in china jaga kha na preference piang ma sak teu khan na mang lo na ni ja chu technical glitch kongam the hi na ja ke na save zel ka save zel hoi di wai zo chang kha atop cha en thakina reorder ngai chi le reorder pen kha upgrade na nge nuale reorder thi zuma hi ja ke na hai pen kha reorder manga na rank bangule category rank kong pot ki chang ale reorder the ja ka kha reorder ngai hia chi thak zel di ma wai chang hai te chu le top and bottom and preference number ka icon chi khongom di wai pen chu azat dan no na thei mai di wa hak sakeya wai hi lele apoi mo a thei di chu na preference dan dung zui wa kha na allocation pen kha nang de dan honen diu hi mai na ma ki na chin na ka le wai ja ka subject program plus college combination na chu cut off on back di hilele why pe na kha na allocation pen kha na cut off na mi na kha nang preference da na hon pe di ma ai ja ka dollar dram bang na prefer pen le chu atunga why mau cut off na mi na ka le hon pe ma i di why ja ka na preference order pen ko mo why zo chang kha ai pen kha na fill zo chang kha bang khat na selected preference tab in le china wai hoi ta ka hong kilang di ma wai pen hi dia wai zo changa na bang khat na save kit nunga kha close preference filling pen hon close zo nunga kha na preference kha hing the non lo hin di add le add thelo di delete thelo di wai ja ka pilwang ma ngai wai changa wai ja ka preview ngai chi khong wai pen kha automatically get locked as ya chu a phase 2 hong be chang kha wai lock diun chin wai basis kha allocation an pe di wai ja ka wai pen kha alloc ma wa na preview dile
ai lo le na reorder di hiam ai lo le na edit di le wai pen kha wai teng teng phase 2 ki close ma deadline tuam ho ja group alian ki ko izel dia ya hi di ya hi di chi wai pen kha na enzel le china wai janga a last date dena ka gen ma bangin last date pen kha ngak se ke le ka fill up nai ke hunom na aja chi te kha fi te di bang le hunom tho na ki chi kha se ke le technical glitch hom the ai lo le diu lam side so lo diu lam side bang ale khat de system khong fail mo wai janga fi ki te lo chi khongom the ja kina last date ngak se ngai lo issue na ka le ai pen ke preference hi chi the na ka le chu save zo ka wai ta ka zo di mai wai pen kha hoi zo ma wai janga kha ai te chu le angi ma ya automatically locked ya and then why had the basis for allocating on hinon di why zo janga poimo ha simulated rank hong phase 2 hon close janga ha simulated rank on koi hedi unchin why pen kha ama sapena kha generally ani tenga koi unchin why kha general UR unreserved te OBC te ai lo le SCST fe ka ki gom po ma koi we ja kha why pena kha analung kya luan ngai lo why zo chang kha allotment on piak chang kha nang rank for that particular course in your category on pediu wa why ja ka tu tung in chu bang chi ha mi bang ya ma chi le category wise rank le on pediu ka ginga on piak ke zen wale le ya simulated rank den kha hu chi te la boy pi ngai kon lo why analung kya don ngai lo ma ja chu 10,000 lam kong e rank hi admission ki mu zo twan ken pe chi dan de wa ngai to ngai se lo ka chi na ma why pen kha na dashboard a hongom din chin hi le why na dashboard a hongom chang a kha category wise bang hi le chu let's say category wise ka chi cha chu ST ana apply ale ST rank why subject ta dia hon pe diu ma ai lo le ni kum bang CW children and widow of what they are bang ki ni chin why bang ale nang rank on pe diu why ja ka why pen in kha standing on the relative score poi mo hi ja ka kha ai teng la ka ken chance ka nei ya course adin chance ka nei ke ya chi the di why ja kha na u le reorder the di reorder on thak mon de chin tu na te hin nai na college de pen B com honors in SRCC bang hitali why bang na di chance ni na ki sakele amount seat on dan dong zu ya then na bang khat kha na preference ranking kha or reorder the ma why zo chang kha why pen kha update the revise the why chang khen khat bang delete the add the ma no ta le kha ya chu chance nei hoi ke ve ja ilele e ya di khong a chu ideal ko le hoi te na ja so there's always a chance college hoi zo mo the na di chance ngom gi ge chi mai ja ta kamu zo twan ke di chi lo a kamu zo dia ki gin ko tai mu zo ke le thu twan hai dan ma hai ideally hai pen ka first preference hai pen ka second preference hi chi ma hai pen cho poi mo ka sa why zo cha kha allocation phase is zo cha kha phase 2 on close de on mai admission on pandiu why admission on patja wale dashboard et non hi mai tu nya admission ki hong ai lo le na allocation pen ka tu ni tal da nga generally da nga hong chin da nga hong nga hon ko lu ma ai cha kha da dashboard cheka why jang kha admission formalities then complete the admission formalities chi banga khatna kha accept di na accept ke lekha university rule in kha accept lo decline to an lo hi le decline da na consider di why jaka tu na te hin nai na college hoi lo na sak hiam ai lo le gam la na sak luat khong mu why kha u le why zo ka dik tuan ke na chi an na accept ke le chu then janga second phase third phase fourth phase both admission khong tel thing on lo hin mai ai jaka you are out of the entire system chin hin mai ma ai jaka de ana de ke why college na mu ma sak pen na de ke zen le le ama sak pen na chu then ja na de zo mu the na de chan song jaka kha accept pot di fee pe pot di why pen hoi zo tu chi lo wa hu chi lo wa bang ma na hi ke ya na accept ke ya le chu decline chi di on chin second phase an ngon consider non lo di hin mai ma why pen kha til wang ma ngai minority college de kha treatment new chi ka tuang je ka atung laya chu minority college le ana previous phases ana accept lo te kha university decline ki chi hilele a khonunga kha hon phak thang mon je lon jin pai jaga
GMC le ya dia chu GMC le Stephens chau ka de chi tin ten le chu ya zon da chu na decline hi le ko lo de hi le kem chu decline ke na an accept kot le hononga boy lo na dia hoi sa zo ma ai la ke na decline ke pothim him le bang chi ha ma ka kayu tuan ke chai nung sima munda ka kai zo di or university wa ka kayu ke chi hi ngal ke le wai ka na accept zo changa kha a process college lama pat ki pandina college admission mu na lama pat no wai ka amau ka na paper teng on screen pan ta diu khat na kha subject mapping hon hi diu subject mapping pe na kha thei dia hoi chu na subject order na fill up chang ina second phase na order na fill up chang ina board na order dan fill up le chin kha easy pen mo a NTR da ja ka English ama sak le English zo chang chi dan na fill up sub din de nun la wai chang ina apoi mo dang khat ka nama ko ka bang chi hia ma revaluation di ko nga pia mark increase or decrease mark change om zin le wai pen ka na fill up chang na wai fill up un la wai azia chu den chang apoi mo na ja ka na bang chi ha ma tiebreaker ki jang bin chin bang chi ha ma mini in seat khat ki tu bang hongom jen jen ala tiebreaker ki jang tiebreaker dia kha na date of birth ko na ma class 12 fa ma class 12 fa base 4 a ma class 12 fa base 5 a ma chi ko pai zo cha class 10 a ma chi ko hong ki en to di hi ja ka kha e pen kha correction bol te te la wai cha na ma ko le hoi ta ka fill up khya lo hin di mai na fill up khya lo 100 mo lo na 100 bang na koi kha ko le wai pen in kha admission bang kha hon penalize din chin admission non pelo theu mo na admission pen kha cancel thi the wai ja ka wai pen pil wang ngai mo wai chang second thing is na mostly na documenting chu CUET na fill up wa ana om hi na hi ja ke na atam zo chu banga upload thak ngai din ka din takia upload thak ngai om jin jena le na mark sheet ko le upload ta ka ngai ale wai te kha upload di wai chang mark sheet documents tuan to ma min khong ki banglo na om jin jena le min gel dan ki banglo chi khong ana om jin jena le wai pen kha affidavit bol sign ko le den cha wai atoblam che kon gen thak dia wai kha apoi mo ja kina okay to kha college in approve dia honen ta na ma ko honen diu na certificate teng on ge na certificate khen kha tu bang chi hiam an min ko clear lo hiam ai lo le bang hiam a om jen jen ala query box om in na dashboard wa kha why query box a kha bang hiam on gel diu why query box a kha na respond diu akin theila ma respond diu ja ka once your form goes for once you've accepted ni na accept hitwa pata kha na dashboard to check zi hoi ni ta ka le check di jing kar le check zwal di su na le check zwal di hon accept ta ya ai lo le query om ya query hon piak nge wale kina respond di wai mang chi ha ma query una clear ke wale SSPP group a hon gen leo china moi SSPP heu tu te tampi om wa hon ki respond pa mai di pa member tampi hi sa le om nu le pa hong le wai ja ka wai pe na kha lung him o wai lo ya ja chu lung him o wai lo ja chu is system o kha efficient lines in ki hi zong hi mai wai pen kha mi helpful ngen om kon chi di SIAMSIN policy group kha hoi lo tel wai kha wai ja ka a lama poi mo chu as a candidate a lama poi mo chu portal kha check gi gi ngai wai janga a portal a query om jin li wai respond kin di mai ken kha din kha email id ko on pe diu teacher ken kha ta pil wang ma ko ngin chu hon phone on call up diu chin ko bang le call up mai na pang te kha respond hak ka sa wa le hi le hu chitani na wa hon hi diu chi pen kha ba expect mo bi hi lo mo ai ja ka i dashboard kha epe thoi zo mo na respond ke le kha reject kinai CSAS apat out Delhi University admission process apat out in ma why zo chang kha hon verify deung chin a verify zo chang wa kha approve or reject hon chi deung chin approve wa le kha payment link khong ki thon din chin fee piak bi mai an kha fee kha na college dina ka gen da na college pen kha most preferred college hi ke le de fee na pe khot di aja chu fee pen kha khonunga ke just din chin mai pen pon no poi lo mo boy lo why ai lo le reject chi hiamon ko idiu query on ko diung chin query pen idong fu lo le leon reject theu ai lo le query idong het lo respond ke le leon reject theu or there can be other grounds for rejection hon reject zen wale kha bangja ka hon reject to a chi eta waya pata grievance pat the no
ilele a reject na reason te ulit en second gen dia why ka college in ka amount last date na ka principal approval ama sa pena ka verified by college yamong kitsidin sin or atuan to amount just step to mong di why pen ka na dashboard wang ki show gi di ay a final stage pen ka approved by the principal pay fees ong kitsidin sin why pen jang pay fees pay di ma ay ka amawa bang chi hiya ma na application pen unattended hiya ma na saku hiya ay lo le bang chi dana le tu tan fee pya kun lahita chi zen wale ka ay na dashboard ma query raise let ay lo le college tengin ka admission grievance email ki nei vekin chin hwai pen ale mail thap te ma wai chang ka approve le chu admission fee dedi ahon reject zen wale hon reject na di sanu chu o omdin kagin tak kol kya e naw pangte chu ile hon reject zen wale kha hiai reasons hon reject kayo hiai tinga a hi ke le chu admission grievance kya nga mail thota bangja ka hiai te la ka fulfill ve ka bangja ka hon reject a ya dot te wa ka college ale dot di university grievance leon wai te gena dot di ma mail om di phone number khong le chu gitya hilele mostly phone number kong address phone ka address phone call ke wa ai ja ka hai ten kha boy hun university ale ki boy leng ma hi ja kina hon respond ko gi ai ja ka mail thot ka save pe no a rejection the na chu khatna ka minimum eligibility criteria pe meet lo ba ka class 12 pass lo chi na no ai ja program specific eligibility for example paper khen khatla u thwai penin kha eligibility requirement na ne let's say economics ka thei pen kon gen di economics honors bang maths jil thei pe ngai maths na jil khalo or CWT maths na te khalo chi bang hitale ma wai pen kha wai program a de hon reject to him ti na ma wai chang a kha non fulfillment of subject mapping criteria ki chi hai pen kha khen khat pen kha 12 a science na jilin CWT humanities paper na temo tik ngam the ai lo le ama subject lag lo ko na pya ama subject lag ni ana pya hilele adang ni ana pya chi khong a minimum na te khalo chi khong ma wai dan de om the chin wai ja kan na subject pen kha na CWT na paper pya to class 12 na paper sim teng kha a kim map ke ya le wai pe na hon reject theu ma wai ja ga hai pen kha bang chi ha ma aboi hwai le kha a closest domain subject I mean to mai chi kong for example bookkeeping le accountancy chi bang ma I mean to board khen khatin hi wai wai ja ka wai pen bang hi le chu le wai pen kha in grievance a thota ama wa wai on correct mai diu ka subject ka accountancy ma hi le ka board in ka bookkeeping ga ni na ge na hi ma ti dan again the singai pen ka board wai lo ma ai lo le invalid documents ai pen ka poimo in chin khen khatte invalid documents ichi cha kha apa min gel dan kha a certificate tom ma ana ki banglo chi khong class 10 kha abe min gel masa ai zo cha class a hoi zo cha for a real name gel class 12 pena kha a real name gel masa in hoi zo a surname khong ana gel chi khong ma uzan de khong issue khong the wai pen kha hon reject na wa pang tai the hilele most colleges in kha yai pen kha bang chi dana na min gel dana ki bang ke ya the hon dong diu wai chang a chu spelling tuan mai khong le for example muan chi bang ni kuma ko college ka admit khat bang MOUN chi dan de hyang mon cha ki gel in chin hilele a certificate dang tia MUAN muan chi ka ki gel mo hilele wai khong bang le spelling mai ja ka reject the wai pe na hi zen le kha a college ham university ham approach ai pen kha hai da chu chi da om zen ale to admission ki pan nai lo hi ja ka ha ana e ya de ana tilwang the na chu khununga bai sanga affidavit bol le affidavit ana bola this person these two names are of one and the same person jama affidavit gel saka wai pen kha ana nei ho cha le chu khununga bai lo di mai wai pen kha submit di mai a query on raise jama ma wai puchi lo wa bang chi ha ma na hi khalo hi zen le college te na ahon dok jang wa kha as ya so undertaking basis a kha admission hi ut lo him mon jin kum da khong a chu undertaking on pesa ai te en simple undertaking plain paper a ki in hoi pen ki submit le wai pen kha to la accept non no ma wai ja ka
ngay tiền khá pilwang mà ngay cái song na hiya document le certificate tung ta nga ma hiya ting reason na hi le chu on reject theo hi le hiya invalid document ten chu le correct thei mai in or a na ki prepare thei sa ai lo le I respond ke le ya chu ka gen hin ta ai jaga hiya ting reason jaga hon reject le chu hi ti on thei cha lo hiya a hi lo abang for any other reason na hon reject nge wa le chu admission grievance kya nga mail thot di ma ai chang ama go ai on di nai di ai zo cha kha phi pyak di hi mai phi pyak ke ya le kha phi pyak ma teng kha admission complete lo hi di phi pyak chang kha receipt ka hoi takin download na koi leo china I card na ni na tanu ka wai pen kha entry to the college ade home koi mo di wai ja phi receipt kha ken hi ge hoi ai chang kha phi pyak hun le kha within the stipulated time it's say sing ai jaga hi ai tana na piak thik lo bang chi ma online ni na piak ai jaga kha glitch khong om zen zen na piak thik lo wa le kha kwa hiam na lom te khong ho pi a fi na piak sa main ka da ka portal na nga enter main la cha username password piak ka amang kya nga hi sang mai chi khong ni kum banga le hu chi khong a ki hi sap to chi bang le ken ka to mo ni helpful wa grupa issue ne ule hon raise le china SIAMSIN po ti how to tell om gi ge hi why zo cha kha then comes another very important yai ting na zo cha kha na dashboard in kha it will ask whether you want to upgrade or freeze yai pen kha na rank ka asang zo na mu nai ke le upgrade yen te ai lo le to na mu pen na ki pa le to freeze di nai na freeze le to why om di wise hi mai na nga di frozen asit ka frozen kwa ma dang te lo di hilele upgrade na nge le chu akhunu nga ki si chin thelo na preference order asang zo na ko te na hon upgrade wale chu na twa na current admission pen kha auto cancel ti di wai jaga upgrade na nge ta le chu aris omje ai jaga wai jaga kha den lam ta ka gen pen kha na preference na order chang kha pilwang ta gen order le chin ja chu hon upgrade zen wa na first and second rank hong de hilele third and fourth nang kha na fifth on paper to let's say ai kha nang kha na first and second rank hong de hilele third and fourth kha de cha lo ai kha upgrade ngen di ka de upgrade ngen lo di ka de cha om the ai jaga na de sang pen ko ma sak and like that in that order ma ho chi lo wa chu na preference good enough na preference order good enough rank pen hon pya wala free su di nai ai le chu admission zo lo ta ka ta class guiding na ai jaga ai pen upgrade kha na upgrade nge le kha automatically ya asita ong na le subject to availability of sita kha hon upgrade you wai jaga wai pen kha wai kha upgrade na hi changa kha na preference order pen kha reorder option on pen on din wai jaga na hon upgrade zen tale possibility on tale yai pen kha ka rank adik lai na ya chi na na u da le reorder le china ai pen admission sunga til pang kai ma ai ga upgrade le so like I said na currency pen kha auto cancel thi wai kha accept chi na wai jaga acceptance a pen a kha na fee pe dia hon sol non diu if there is a differential amount na fee tom zo ka le na bank account na hon return diu na fee tam zo ka le fee pe tam zo a difference pe dia an sol diu a wai pen kha na piak ke a le chu cancellation hong hin non zel di wai jaga atam zo nge nge le chu fee piak pa hoi di ma jaga fee piak pen kha tilwan ngai a hun che ka piak le tilwan ngai ma wai hi dia wai zo cha kha upgrade yam freeze yam na opt kha ke zen le chu upgrade dia hon consider lo dio except to pen kha freeze dan han ko dio ma ai jaga upgrade yam freeze yam pen chu upgrade no le chu upgrade te dia ke wala le chu ngai sang no lo in different thing wai le ko lo ile le na freeze le chu upgradation dia hon consider lo dio wai kha ekha normally ya CSAS hoi ta 1 and 2 and fill up tia di hinchin bang chi ya ma CSAS an apply hello chi khonga om khak zen zen ale kha mid entry seat ong le seat ong generally seat ong so why mid entry hongom din chin why pena kha mid entry chang kha notice ong pot chang apply di hinai ma ha mid entry again bit khanai lo ti adi why is it just put admission pe na hi slightly different tu tanak admission an munai lo te kha
acid ong lai ting phase zo tenga kha acid ong lai hi category hi acid ong ti kha announcement ki bol gi ge ti ma ai ja hwa ya pata eta spot admission a kha tu ta let's say spot admission a hun hun ta na kha let's say 3 phases of admission bang zo ta in admission munai lo chi bang hi zen zen ale kha spot admission a dia kha e ki register thak pe ma uja hele is why kha chance ong lai why kha acid ong lai tenga pati de ten kha rep su di mai admission ni mu utte te ale ma diwa why hi dia why lo chu why teng hi tang pina CSAS 2 chi khama then cha bangyam te exam lo ma le question answer round ni hong dia why ma kha pilwang ngai ka sakte kha deadline om cha tin chin allocation hun admission hun ai lo le query answer di hun ai lo le fee pya de hun chi khom amin chin why kha deadline tuam kha portal check zi di once admission is open ahon announce wa patchu deadline te pen kha bang chik chika cha pilwang ma why lo kha GMC lesson Stephen's pen kha in 50% reservation ki nei chin Christianity na zia ka why zia ka kha chance omlua why zia ka amao a website to ahong lai diun ka ginga amao kha atwama registration nien se kunchin why zia ka why pen kha hi nai lo ten hi le why in hi le amao requirement to hongom din chin baptismal certificate pen kha kumni sanga upa zo hi di kumni tande ka upa zo hi di chi khong ai lo le membership certificate why khanu le pa a hia chi dan lo kong bang bang requirement nei di why pen kha hoi ta pilwang ta piap di ma certificate on nget teo pa min gel dan document chu ka gen hin ta why lo chu ya notice program zil te a de hai pen chu den cha course structure ka gen chang na ka gen dia sorry to again ngai ka sakol ke ya ai cha board marks revaluation pen le portal la revised marks submit di tiebreaker hong koi mo the why pen hi di admission related break ngai ya how I can't see you this is PPT man break question answer le one or we go straight to have to know so job play job ke ma so job play next la 15 minutes kan load ke kon share thak de wale okay where am I screen ki mo the ya okay session 2 ka okay and admission muta jo why ka next ta kha college alu ti kha college kai lai te SIAMSIN quality education department ate bang en zon hil leo siam zo tham diwa ile leken teachers perspective it kon gen mai dio le flow chart ka UGCF flow chart ki chi omin jin why ka NEP based ta course structure first year abang hi di second year abang hi di chi why pen kha group pa ki share hin ta ana mukhanai lo group on join hak chi khongam jin la le share thak le poilo why kha NEP in kha first semester diwa kha semester based ta ki painjin first semester hi izil di second semester hi izil di third semester hi izil di chi khongam mention a flow chart in mai leo chin na thei di wa why pen chu uchip dan detail explain le ngai ka sakol ke ya why pen kha hilele pilwan huai hen khat ka sakte kon yen dia khanna kha core paper om din chin honors hi tia dia honors hi lo tia dia kha amao kha major minor chion chin major paper dia na chu su hongom din chin why chang a minor paper dia na chu songom din chin why pen kha program zil tia dia a detail in kha honors ate kon gen dia abang khat bangyam cha program a pen kha atheu tom zin le chu doubts to clarify the hilele athei pen di chu heu tu nu siam len bunga hi ama kya le ka gen na with your permission tunya na mina na gen di ka hi ama kwa ke student abuayom zen ten on hondong di wa hi kana chia ama le dot thei di otherwise in le bang chi ha ma I thei in khong om le chu gen thei ma
why core te chu lang ngai hi mai na honors program na ki admin na wa core hin chu ngai pen chu lang ngai ong hi mai din chin next a discipline specific why te discipline specific core kitin chin why pen paper bangza hiam minimum of some number of credits why te for paper khatin credit limit ni chi adi in chin why pen khat core kitchen discipline specific te elective kitchen why pen na subject na honors related liao why bana elective dang from other departments chi hongam in at yang same I take na diona economics honors ma ke paper le hi ja ke na why example kon la de economics bang hi lekha economics paper discipline specific core alen zil ngai discipline specific elective alena zil ngai ma ai jaga wa elective pe nai cha chu choice om nang na utu na choose the as long as it is offered by the college ong hidi ma why ten khan na discipline specific ong hidi in why pen kha mostly 4 credits ong hidi in 4 credits mangza hiam na accumulate to di why pen kha as per the requirement of the university of course and sang mai du so that's not too much of an issue hilile a discipline dang tia pata chini department dang tia pata lag di tuam hongom din chin akhat apoi mo pen kha GE kiti why generic elective kiti why pen kha GE na college or department tuam om tia pata kha elective elective every semester abang za hiam na ngai khat hi the depending on what semester you are in why pen kha in the choose ngai din chin hi pen 8 semester tan 4 year bang na continue di lekha minor degree la thei nahi ja kha abul tu ngapatin consider on ana GE lak pe no kha let's say economics a major di mathematics a minor degree in mathematics chi lang de hitale kha GE kha maths te offer te lak to di mai chi dana ma ai ben kha GE ki chin why zo kha skill enhancement course min chin GE kha 4 credit ma hedi why ja kha 4 credit chi ja kha lecture thumam din chin small group tutorial khat om din chin why pen kha attend hi mai ma why zo cha skill enhancement course om din chin why pen kha any department in offer the why department hi pen kha 2 credit hin chin why jaga why pen kha no wa de na skill hon enhance sak the pen din sak pen ula leu china generally SEC choice is very important because hi SEC kha scoring in chin why jaga den chang ana GPA na pull up thik na diwa ma na GPA wa sang thik na dia kha SEC kha 10 on 10 kong mu di mai why jaga why SEC na choose chang na til wang ma leu china ma why ja SAC chi om non in chin why kha ability enhancement course in chin kha ni kum ma sa hong ale ibu ai pi hiai kha MIL zilte semester ni second year tana baby second year ana college in bang chip kin non offer second year tana 4 semesters only why 4 semesters sunga khana college in bang chip cha hon offer dwa chi chuki thelo it depends on the college why jaka semester ni kha MIL na zilte ma why jaka semester MIL chi cha kha major Indian language in why English tello or other foreign languages na zilte German Spanish French chi kong tello di ma Manipuri tel, Assamese tel, white tel oil kha na choose na idi MIL kha 2 semesters na hi te why kha class 8 tan Hindi na hi wale kha Hindi level na zilong idi class 10 tan na hi wale Hindi level dang khat asang zo class 12 tan Hindi na zilwale changom di Hindi kha A B C D E chi tan kining chin why pen kha appropriate Hindi na choose wale MIL ma now MIL kha MIL school na zil kha nge wale kha let's say Assamese bangana la kha hitale jina Assamese basic zil thelo hi pena diwa kha why jaga MIL basic na zilu to ale kha MIL na zil kha nge lo na choose diu hi mai Sanskrit bangana na zil kha ke wale Sanskrit basic an pan sak diu na why or Urdu bangana zil kha ke wale Urdu basic an pan sak diu Hindi na nazil kha kwa class 8 tana ya le why appropriate level Hindi on sa diwa jaga AEC choose pen kha music pilwang isaac azya so Hindi kha Hindi A B C bang haksa D to E kha haksa lo kollo in hilele haksala why jaga hilele yai pena another complication hongom the chu why na MIL zilut pen kha college offer kollo mai the North campus khong a chu cluster college aki offer in
why ka a cluster college a cluster center ang pai home unjin vazil na yu why jaga urdu khong la unjin basic urdu hi mo alphabets khong hi unjin word meaning khong hi unjin tampi pile score the yu why le option khat hilele na nga dia pai hak sa lo le cluster na college in offer lo wa cluster college na pai nga ya hak sa dale chu na ko hindi hiam bang hiam Manipuri whatever nahi mai ngai di ma ai jaga AEC na chu siang ha pilwang ngai ma ya ka ability enhancement course ke chin AEC dang khat a alternate semester ana hi depend ha environmental studies chin wai chu hak salo ma ai jaga AEC na chu siang ha wai ta gen ngai to de tin choose le chin VSC chi cha chu value added course mai chin hak le hak salo 2 credits in SEC AEC le VSC kha ma kwak tam lo 2 credits chin why jaga hilele SEC banga chu practical component khonga min practical component om te kha exam lem lo practical zo mai why jaga marks for chu nuam zel no VSC bang le khen khat practical ngen a hi polo le om khen khat la exam om pol le om no kai ten kha elective injin why jaga hai ten choose changun kha SEC a chu mark consider mark na mo hoi na why jaga kha why janga skill enhance te na coding lung lu te adi banga ko ken khat course ton ngam di ai da wai pen khan choose chang on pilwa on la SEC to AEC chu lo SEC le VSC kha cluster college hi the AEC le cluster college hi the a college in offer ke le wai jaga SEC le na o to le no college in offer ke ya na lung lo to let's say Vedic maths pangitale Vedic maths pen khan college in offer ke le college tang avla te na nai na ka le wai kha SEC AEC VSC ting kha a timetable la ki class lo na dia kha timing entire university in kini in SEC timing ki bang vek AEC timing ki bang vek chana pa in wai ja ka wai pen kha issue hong hi lo dimo na subject dang te to hong ki class chi kha boy wai tak lo why elective to ki related to attendance in why to ki related to assessment in why jaga point 1 2 3 4 ka aveka ki relate 2 3 4 ka ki related vexi mahi jaga na kon game kom ning mai dia attendance ka now assessment is external assessment of in why pen ka exam is mo university exam is in continuous assessment is also continuous assessment himai throughout the entire semester you are assessed why the internal assessment of internal assessment pen so atang project khong hi thei sabna subject dan king adi in class test hi thei ai lo le why pen ka announce ade khong le hon announce masadio ai lo le hai tan na submit the deadline khong on video why ting hong hi continuous assessment ai chang ha teacher ten ka continuously hon and says the hi ja ka attendance on polmo why jang mark final marks aha attendance in ha mark tampi carry why jaga attendance ka ngai ko mo le china continuous assessment adi dia ke na ngai ko mo wai ka sa no azia chu class na attend ngai ke le chu continuous and teacher ten on assess thei why jaga ma kon pyak to male you cannot say anything no why jaga ai pen ha mark to attendance to ki related ka hi jaga ha why kon gen khoma why cha elective to attendance bang chiran on clarifies one SEC AEC le VSC in ka attendance in mark polo hilele ko da so mga ngai poi mo lo neglect chu hoi to an lo mo ai ja gina attend ai thei tanin attend le china ya ka ka PowerPoint ka bol la ya cham no ya ka genu katanu nu to alom pa kha college kai de ko achile apa to alom pa kha college best friends na hiun china chile ata te un kha college same class hong to de ko same course on hi de ko tile katanu nu to ama ta pa kya kha wai ka pa lom pan kha hi china advice you know your uncle Kwal and I we didn't think we will be able to top the class but we wanted to top the attendance china advice ka sound ma ka sa jaga university in university established system hinchin they have their own requirements already why pen over so many years more than 100 years ita tu banga why ama requirement and ni sa why pen en baki adjust di mai diwa kai hi le chuma why a individual requirement university hong ki adjust lo di mo why jaga attendance requirement omle meet di mai
make it more than 85%, 90%. Why hinjin? Why toki related aha society hong participate le ECA hong he pen kha soft skills society kha soft skills learn na di hong hoi pen ma extracurricular hong hoi pen ma leadership skills learn na dia hoi ni tapi deal na dia hoi aya hilele sometimes it balance haksa isaka le so society pen sanga kha I curriculum pen po imo zo hi extracurricular activities sanga kha mga I college ka na zia I degree mo pen po mo hi chi zo ka mo wai pen kha society abang tan kal ki limit dia abang tan ka participate thaya chi kha hoi azia chu society ten kha tang te ko college mga le second year ten kha first year te kya hi chi kha chi di na hi di wa hi na CV na ball di chi ko ha advice wow second year third year rong tun chang along kha mu chi dan de ko ai lo le attendance requirement ka 66% ka hiya university ha 66.5 67 la kaya why pen college tampi to relax ma in 40% tan le exam sa ko 30% tan le exam sa ko ma ai lo le uchi dan de khong chu omla tel hi le university rule sa hi jaga hi thei tana so attendance pen hangai poi mo le hoi ka sa why cha the other reason learning is there why cha na teacher te on khan nagin tak sang wa kha regular lo kha ki notice ma now pang regular lo pang chu okay guys lo 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 ve cha ki wai pen kha atop cha kha I bias sangom lo the lo ya chu again kya di hol ki ai le ISCA hong kha hong matter why jara wai pen kha make good friends attend your classes why pen kon advice o thitale why jaka society pen kha bang tan ki involved the maximum of 2 societies maybe or even more if you can handle it hilele ka na ki involve na wang la ko chu hoi tha involved the sports lunglu te bang sports related societies chi khong e lam bang mo tang pia sports ki lunglu or music chi khong ai lo le notice society atu le member ki hi hin wai pen hong hin chin wai ja ga wai pen kha hun phoi ta manage na le khau to manage khom le chin chi de sakwai ka sa wai lo chu yai chu le na handbook wa on back dia banga some mechanisms are in place bang chi hiama boina it was in le wai te ominjin STSC cell chi hong equal opportunity cell ai lo le enabling unit chi hong ai lo le bang hiam om din chin problem in exenzena bang chi hiama issue in exenzena le wai te office om chat din in wai te approach di mo wai te zo I boya le kununga le group honga ki share gen the I wai ja ken hwa hun tam kon spend ke dia wai lo chu class na kai cha wa kha na references zak di tengu na le khabu zak di tengu kha teacher te na hon pe di unchin wai pen kha zong pa di le pa di abula pata well begun is half done it le ma wai ja ga abula pata le kha hong sim pat le attendance ta ka ne kha hoi ka sa wai ja ke na bang chi ha ma timetable khong bang le confusing lwa ke class azia chu school da nong hinon lo din chin college kha adult da na hon ki treat din chin kwa mana hi zon ta ka hi di hi zon ta ka ho hi lo di hi zon hi class chi hong hi lo di no class bang le alang langa tai den ngong ngai ta di ai ja ka hoi pian dia kha lom hoi WhatsApp group ong ki bol pa di na class wa wai WhatsApp group na ki na join on la na the ke wa le dot di hi mai lom hoi bol ka poi mo pen mo ai ja kan lom te hun kha le kha bang chi simua chi khong ma wai te khong ama wan hit thei vek diun chin ai ja ka hu chi lo alen bang hem na boy wale teacher approach le chin ai lo le admin office principal's office chi khong am vek di wai te approach un la website aka la kin check un la azia chu na timetable khong kha website through khong website an ko he diu ai lo le na WhatsApp group khong an ko di wai ja wai te pen chu nong jong ke mai diun ka gin ta lung hi mo wai ka sakia wai lo chu le kha bang chi score di chi chu le a bit of it again kina internal assessment continuous assessment le external assessment khonga le khasim dan chu a system an omin chin like I said university in a system an nei a system in a requirement on why pen kha exam ale a requirement on paper sit dan le na omin why jangina past year papers kong hoi taka eta mo ai lo le na lom te an le kha bang chi simwa vai te kha e sanga 5 step ahead khong ani hi de i ge pang hian any thei ma na thei chi om gi ge wai ja kha lom hoi bola mo koi tenga lom hoi bola wai kha classmate te to keep in touch chi khong a hi mai di
Hãy thì hong zone non thì cái máy điều class nông kịp bắt chào na nào bằng film nhân hiện loạt tuần ngày cái sakol cái mà ai có ngày mai đi. Thank you so much. Question of non low idea Q&A session to kisai hiện tại nina hun sak ya bang yam chia dot no thak bang nei yom lekha chiklai pe wa group tung ton wale dot gi ge hi chikha kon jasa ko thaka tuna banga word of thanks lama ilud dia to nina akipa hwaya tulai ko vela khang ma hang tau dong zoina SIAMSIN te ol mo na lian pi SSPP DELHI-NCR joint headquarter in akina imanina education department makai na Nuai webinar awang kimina kisai to zela tunina thupuk na question onom thak jenjena lela iki remind dia muchi lo hi le honung honga theisam lo inei le mo chiklai pe wa group tung ton ya mai ke le heu tu nu bang le tot the hi chi ka ikisa sak thaka ki pa wa ya tuna tom na lam vote of thanks a ilut suk uda SIAMSIN Polpi na SIAMSIN Polpi join headquarter DELHI-NCR na SIAMSIN te all mo na akina isagina tu kum bangina webinar awang kimina education department makai na noya kisai to zela tunina thupung na bangina SIAMSIN webinar se THUMNA akisai theya tunina sem so theina pathianina hon pi tunga masai na pathian tunga ki pa thui gen masa hi wana hiai online webinar poimo tak thupi Delhi University Nuai admission Paidan le course structure to kisai hon gen sak tu le hon lam la tu dinga muang mama iseu P Dr. Esther Ngailun Kim Associate Professor SRCC University of Delhi in Sepditam P Dai Sanjena ahunman patak SIAMSIN mom nauti adia idlo hiala ahun ti hon piak zakina matunga kipak pen ma kipa thu igena hi wai bana hai bang de sang na it na le all ma na nei te tu nung chang aleng atam zo se ma ki jang de zel ding ina kwal zo le chi all pi na de sak thu ilana hi wai bana hai SIAMSIN na all mo mi mal ko pe ma hong tel te teng teng program lo chingsak tu na hi manuna athwai le pa ta hoi an ki sa yai webinar tung to na ga swale lo chingai ding ina thian non vol zo hella to bang hong tel te teng tung tunga ki pa thu igena hi hai tengina board of thanks kena hon kon jaudi kakipa tuna os mon ki kipa hoi ma mai heu tu pa itop na dingona thei sak na le nget na khat kon boluta mabana SIAMSIN te na adia ka to undergraduate sinlel te asin na lam tom poimo te bang ai ke le poimo te bang thei sam zo sem hoi bana ki thwa pi to zel ngim nai na undergraduate student data collection chi hong ki sai dinga hwaya kha DELHI-NCR sunga college le university tuama undergraduate student te kha ana kisa holding in there nget na kon bolu ta hwai bana reminder khat kon bolon dinga ya chat jina phato ma dinga hi chi leng kon sa sak no na session nei lal penu leng an thakot angai he thakot yo ma le leng YouTube a ki ko hedinga hi chi leng kon sa sak son na hi hai tinga hi ta dinga entu te le ngai he tu te teng na ve kon om nuam le mangpha